Dobrodošli u novu epizodu Filmoholika. Vidjeli smo da je dobro prošla naša priča o srpskim hardcore filmovima, odnosno ono što smo nazvali provokativni srpski filmovi, pa smo rešili da pokušamo na taj način da vas odobrovoljimo i da malo dignemo gledanost našeg kanala i spremili smo nešto, nadam se, dovoljno zanimljivo, a to je osvrt na nekoliko filmova koji bi potpali pod odrednicu bizarni srpski filmovi, a vremenski neki okvir je 90. Znači, pričat ćemo o 4 po našem sudu veoma bizarna srpska filma iz 90-ih. Nadamo se da ako ih niste gledali da ćete biti u prilici da ih pogledate pa da uporedimo negde utiske, naravno kroz komentare. Ali pre toga moramo da pojasnimo da ovaj naš izbor će se u svojoj jednoj polovini podudariti sa nečim što ćemo možda kasnije raditi, a to je srpski trash film 90 ili ranih 2000-ih ili sve ukupno do 2020 nekim. Tako da to su naprosto neki skupovi koji se negde preklapaju, pa evo, znači ovde pričamo samo o filmovima koji su u trenutku kada su se javili, imajući u vidu i društveni kontekst i gledalačke preference i uspeh u bioskopima, bili prilično bizarni i kao takvi su mahom i doživljeni. Sad od koga da krenemo? Pa ajde da krenemo od recimo filma Jevreji dolaze. Da. Za taj film gotovo da niko nije čuo od ljudi koji čak i prate srpski film. On je onako baš skliznuo jednu potpuno obskuriju. Ja ga nisam gledao nikada do ovog sada puta kada si ga ti reprizirao, ja gledao premijerno. I mislim, u sve mane koje ovaj film ima ih, on je prilično zanimljiv. Čak ima i neke kvalitetne momente, ali je pre svega jako, jako bizaran film. Mi se već dugo znamo, nas dvojica, znači pričamo sad već od 20 godina i ja se sećam da malo ti si taj film pominjao. On je na tebe ostavio jak utisak. Jel možeš malo i našim gledalcima i slušalcima da ispričaš? On je na mene ostavio jak utisak manje više zbog samog filma. Mislim, film je, kada pogledamo ga i sad, mislim da će biti dosta zaboravljiv. Mislim, nije to ništa... To nije veliki film. Da nije veliki film. Ali je bio zanimljivo sve oko tog filma kada je došlo do njegove premijere. Sad moramo se da premotamo unazad. 92. godina je, znači već je počeo rat u Hrvatskoj i u Novom Sadu je 92. godine posle, ajde tako kažemo, poslednjih dana leta, prvih dana jeseni, pokrenut festival koji se zvao Novosadska arena. To je bio festival srpskog filma, kao nacionalni festival srpskog filma. I bioskop arena koji se sada drugačije zove i po drugim vlasništvu, tad je bio u svom onom klasičnom obliku više deceninskom i zove se arena i onda je nađen okvir da umesto Pulske arene imamo sada Novosadsku arenu koja je zapravo bioskop koji se zove arena zbog onog uobičajenog oblika kakve su sale u velikim bioskopima imale oblik. Jako je, ovo je negde ta 92. godina je sticam okolnosti zbog vjerojatno postprodukcije, zbog svega bila jako zanimljiva na nivou te post-jugoslovenske, odnosno srpske. Sad pričamo o većinski srpskom, pošto tad su još i Makedonija bila u sastavu zajedničke države Bosne i Hercegovine, upravo odlazila i to je to. Ali nekako se akumulirao se dosta toga, ali jeste se gro pažnje bio srpski film i tada aktualna srpska produkcija. Koncept festivala je bio dobro osmišljen sa gledalačke tačke gledišta, to je da su svako večer prvo prikazivali neki film koji je, ajde tako da kažemo po srpski user-friendly, komunikativan, očekuje se će lako da nađe put do gledalaca, da ih odobrovolji, raspoloži, a onda kao ono što će kasnije biti nazivano art house. I evo samo još taj dodatni okvir, prelazim na Jevreji dolaze, znači te godine su tada u areni premijerno ili gotovo premijerno prikazani filmovi Bulevar revolucije, Vladimira Blaževskog, Mi nismo anđeli, Srđana Dragojevića i Uvod u drugi život Miloša Radivojevića. Uglavnom, bilo ih je taman dovoljno za 5-7 dana da bude to. To je kroz Prašum i Južne Amerike koji je tada prikazan kao celoviti omnibus i Tango Argentino i tako to. I ljudi su uglavnom to dobro reagovali na tu kombinaciju da gledate nešto, pa onda nešto drugo. Odmah počinje posle 5 minuta.
i došlo je do filma... To je kao neki Grindhouse. Da, kao Grindhouse ili Double Bill. Double Bill, bolje Double Bill. Double Bill gde se vodio računa o toj raspolućenosti gledalaca. A prvo je išao lakši. Prvo je išao lakši, tako da, na primjer, mi nismo anđeli, ako se ja dobro pamtim, jer pričamo o nečemu što se dogodilo prije 32 godine, prvo je išao, na primjer, jedno večer mi nismo anđeli, a onda drugo večer je, kao drugi film iste večer je išao Uvod u drugi život Miloša Radivojevića. A koji je bio parnjak Jevrejima? Sad to sam zaboravio, pošto nisam sve filmove, neki od njih sam gledao, bila je Tesna koža 5, to svakako ne bih gledao ponovo. I bio je Policajac sa Petlovog brda, koji je inače lažni film jer je montiran iz serije. Tako da mislim da jedan od ta dva filma je išao zajedno sa filmom Jevreji dolaze. Zanimljiv kom. Da. Sad, Jevreji dolaze je film koji je u dobroj meri novosadska ili vojvođanska produkcija. Osim osnovne produkcije, na špici je Centar film, naveden beogradski, ali i Radio televizije Beograd i Radio televizije Novi Sad. Sad ne znam da li je to bio okvir da su televizije morale da učestvuju u proizvodnji filmova. Uglavnom, Proslav Marić je, ne znam da li je tada, ali on je godinama bio zaposlen u radio dokumentarne emisiji slično na televiziji Novi Sad. Proslav Marić je scenarista filma Jevreji dolaze i reditelj, pa je, znači recimo da je to njegov teren i to je ne samo nacionalna, nego i svetska premijera. Ja sam sećam da su oni pominjali, ja Proslav Marića sada kada pogledam njegovu opus, to su uglavnom neki namenski filmovi koji su pratili neka društvena gibanja, te neke otkup žita i tako nešto, ali pominjalo se da su neki njegovi filmovi prikazivani na tada jako prestižnom festivalu dokumentarnog filma Oberhausen. I to je neka preporuka bila očigledno da se dođe do ideje da on ima celovečernji igrani film. Dvosadni film je krenuo, ljudi su bili izgranuti onim što su videli, neki su izlazili, neki su negodovali dosta tiho, koliko u Novom Sadu nije bučna publika u tom periodu bila, nije bilo, znači to. Razumem ih, film je zahtevniji za gledanje. Kada se završio, prilično i neprijatan. Pri kraju počeo je masovni egzodus gledalaca, znači koji su panično krenuli da izlaze i reditelj i scenarista, ja sam bio u publici, je izašao i počeo da negoduje na takvu reakciju publike, da izvređao sve prisutne. A i oni koji su ostali? I oni koji su ostali, izvređao je prisutne, a onda je tada direktor tog prikazivačkog preduzeća i festivala pokušao nešto tu da smiri situaciju. On je Proslav Marić rekao da on povlači film iz konkurencije za nagrade, što je možda i pametno, pošto u toj podeli teško da bi se i našlo nagrada ili osnova za nagrade za ovaj film. I tako da je ta projekcija, sam film je ostao meni u pamćenju kao u senci te projekcije koja je bila bizarna, da imamo Hankeovo psovanje publike, gde je kao metaforički psovanje publike, gde reditelj nije zadovoljan kako publika reaguje, pa iskaljuje svoj bes na onima koji su tu i na gostima festivala i autorima drugih filmova, zato što je besan, zato što ljudi nisu imali razumevanje za njegovo projekt ono remek delo. A ovo je zaista bizarno i možda od ova 4 filma to najbizarniji film o kome ćemo pričati danas. Da, radi se o udruženju slepih, znači ne čak ni slabovidih, nego slepih, kako sam ja shvatio. Znači, pa taj nije bio tih finesa, taj je bio samo slepi. I mislim, uloge slepih ljudi zapravo i glume ljudi koji su slepi. Ja bih bar tako rekao da jeste. Oni sada ulaze u neku priču, taj njihov upravnik zapravo sklapa neki ugovor u jednom dvorcu vojvođanskom, okupi sve te ljude, slepe ljude i svoje pomoćnike i oni pripremaju jednu pozorišnu predstavu koja je inspirisana novosadskom racijom. Racijom stradnjima Jevreja, sve zato što dolaze američki Jevreji u posetu svom nekadašnjem zavičaju, pa je vođa, to je predsjednik tog udruženja, njega govori Meto Jovanovski, siguran da će od njih moći izvuče neke pare. On je u finansijskoj krizi jer mu je sin narkoman i dužan je albanskom dileru i vlasniku, gle čuda, poslastičarnice, dužan je već 18.000 nemačkih maraka, a žena mu je u nekom hipohondrskom ludilu i on vidi to kao mogući izlaz, tu saradnju i odlaze u taj vojvođanski kaštel ili zamak sa slepim ljudima. I zaista, ako nismo pomenuli, slepe ljude glume slepi ljudi. To rekao sam ja, da. I to je malo uznemirujuće, jer tu se briše ona tanka linija o tome kako mi reagujemo na filmsku priču. Da li ako gledamo filmsku priču o bolesti deteta, mi uopšte možemo sudimo kakav je film, zato što nas u samom startu uznemirava činjenica da gledamo film o teškoj bolesti, o smrti deteta. Je tako isto i ovde.
postoji ta zapreka među gledalcima, gledamo ljude kojima je teško, koji se teško snalaze, pritom glume neku bizarne situacije iz stradanje iz prošlosti Jevreja na tlu Novog Sada. Da, i oni zapravo oživljavaju ta svedočanstva. Da, u smislu psihodrame. Iz 44. 45. Mislim, ta svedočanstva koje su pretpostavljamo autentična, siguran sam da jesu. Da, sigurno. Mislim, to su stravično, zaista, svedočanstva. Mislim, baš strašna. A na sve to imamo i taj vrlo bitan deo priče o ovom Albancu koga si ti pomenuo. Nusretu, jeste, koji zapravo koristi podrum tog kaštela, tog zamka, da bi biste Josipa Broza Tita gipsane punio municijom, eventualno i drogom, i onda slao na Kosovo. Na Kosovo i Metohiju, zato što su navodno te biste jako popularne posle Kazimestana i onoga što se tamo događalo. Tako da film je veoma političan, to je uvek dobro. Pominje se i novosadska racija, pominje se i to da kao eto imaju nacističke uniforme za tu pozorišnu predstavu, ali ne mađarske, da se mađarski živalj ne bi uznemirio zbog podsjećanja to što su njihovi sunarodnici radili na zaleđenom Dunavu i svih tih godina pod Hortijem i pod vojstvom Hortijevih tih ubilačkih divizija i slično. Pominje se i jogurt revolucija, odnosno smena tadašnje komunističke vlasti u Novom Sadu, koji su bili optuženi za separatizam. Pominje se taj problem koji to bure baruta na Kosovu, tako da sa te strane to je veoma zanimljivo. Ali ovo je jedan film koji je zbunjuje sa tim mnoštvom motiva. Jako je apsurdan. Mislim, nije teško pratiti, jel tako? Mislim, ko je šta, to je dosta jasno. Ali ima 3 filma u jednom. Da, 3 filma i deluje kao, to je inače film dosta zrelog autora. U tom trenutku ja mislim da je Proslav Marić, kada je ovaj film prikazan, da je on recimo već bio u sredini, imao negde 40 i kusur godina. Ali kao da imamo slučaj mladog autora koji za prvi film želi da ugura sve moguće. Dobro, to mu jezdi bio prvi igrani dugometražni. Ali dobro, nije mogao znati da će biti jedini. Ko da je znao? Da će da ugura sve, pa možda i 3-4 filma da upakuje i sve to užasno deluje bizarno sa tim slepim ljudima koji spremaju pozorišnu predstavu. Mladen Andrejević koji je zovu ga Hamlet, on je pozorišni reditelj koji je izrazito neprijatan prema njima, ima neke zlokobnosti u ophođenju prema slepim ljudima, što je dosta čudno, imajući u vidu njihovu prominentnu poziciju u priči, imajući u vidu kako ljudi, ipak većina ljudi je dosta brižna. Dobro, ali Albanci su prikazani onako baš do kraja. Sa te strane to je politički nekorektan film. Uvijek je dobro kad je film politički nekorektan, nešto kad su komedije u pitanju. Ovo nije komedija, ali moglo bi da bude jedan jako, jako bizaran film koji je užasno simbolički, onako preopterećen, tu ima raznih metafora, alegorija, to na nekom jako je to gusto tkanje tog značajskog nivoa teško rastumačiti i negde posjeća po toj svoje blatantnosti, na primjer na poseban tretman Gorana Paskaljevića ili još geografski preciznije na filmu je Karoljevića, to je jedan autor prilično upitnog svog opusa sa tim filmovima gde je sve moralo da bude na prvu sve užasno, očigledno, evidentno, bez ikakve finese, ali Jevreji dolaze, ima neku vrstu zanatske pismenosti i veština, tako da nije montaža je jako loša. Da, znači uz neku agresivniju, pametniju montažu ovo bi moglo da bude i dinamičniji, bolji sveukupno gledano film, ali dobro, šta je tu? Mladi Šušljik jako mladi Šušljik, glumi u filmu. Mislim, evo, u podelu je onako kao Meto Jovanovski, Slobodan Ćustić kao Nusret. Sad Miroslava Kmeća na glumitu mladu slepu glumicu. Mi nismo uspeli da utvrdimo da li ona zaista slepa, pošto ona ima i malo veću ulogu ili glumi. I dobre. Slepu. Posle smo našli samo da je bila pozorišna glumica početkom 90. u Srpskom narodnom pozorištu. Mladen Andrejević, tada poznatiji kao Aca Poštar, Goran Šušljik, Aleksandar Gajin koji je sad glumac CNP-a i ima ga u 1000 serija, Aleksandra Plesković koja je vremenom postala neizbežna epizodisanja kada god treba neki mrak da se Plesković Ilić. Pojavljuje se Ivan Hajtul, koga deca znaju iz tih dečjih serija čuvenih novosadske televizije, i Predrag Ejdus kao specijalni gost. On je najveća zvezda, je tako da kažem. Tako da taj film ima neko kao
taj neki, ajde, usloračan star power, znači nije sam rub, ali kao da je ovaj film nekako najavio taj talas bizarnih filmova koji dolazi iz Novog Sada. Ja imam teoriju da je ovo u ovom veku to posledica toga da dosta mladih autora želi da snimi film negde na tragu Vlatka Gilića i njegove kičme. Tako je. Inače, taj film jako volim. On je izrazito bizaran, ali ne pripada ovoj deceniji, pa ga nismo... Ali nije po tome, nije to ta priča. Sad pređemo na drugi. Ajmo da pređemo na Dinosaurus. Dnevnik uvreda, 1993. tako se zove taj film, a inače film je iz 1994. Tu već za Zdravka Šotru kao reditelja i Gordana Mihića možemo u startu da kažemo, da izreknemo pohvalu, jer su se praktično bavili nečim što se događalo u realnom vremenu. Yes. Znači, oslikali su taj užas 93. hiperinflaciju, samo godinu dana kasnije. Da čak su izašli u grad sa kamerom pa snimali. Da, mislim da je to arhivski materijal koji je upotrebljen dosta relaksirano po pitanju toga, da je to nešto iz tih dnevnička iz fundusa, ali tad je baš svež fundus bio. Tako mislim da je istom kamerom. Da, istom je, ima razlike u kvalitetu slike, ali sve drugo je zaista ovde jezivo. Znači, sem te namere da se... To bi dinamičan je film. Pa dinamičan je film na način na koji su svi Šotrini filmovi dinamični, pošto Šotrin nema, on je, mislim, po mom mišljenju, reditelj sa najgroznijim opusom u srpskoj kinematografiji. Znači, to je... Da. Ali mislim da je ovaj film dinamičan na način na koji su svi Šotrini filmovi. I kvantiteta, da. U smislu on to verovatno sve i brzo snima. Ja imam utisak uvek da je se nešto sa pola pažnje, bez mnogo unošenja lakoće. I onda filmovi deluju, ili njegovi filmovi, proizvedeni serije deluju jako dinamično, pošto samo idu progresivno, idu napred, bez zalaženja, bez ikakve, bez nekog ulaženja u detalju, finesu. Marko Nikolić i Vera Čukić glume glavne uloge, oni glume bračni par, očigledno se radilo se o višoj srednjoj klasi, oni žive u nekom saloncu, to je stari namještaj, sviraju instrumente. Da, slušaju klasičnu muziku, sviraju, da. Jeste, ima bundi, ima tih nekih... zaostataka. Jeste, zaostataka nekadašnjeg bogatstva, ali oni su očigledno već dugo u krizi, kao i čitava zemlja. Oba sina su napustila Srbiju da bi se spasila regrutacija. Otac je jako kivan na njih zbog toga. Mobilizacije. Da. Majka je željna dece i onda polako zapravo dolazi do sukoba između njih dvoje, koji onda prilično i kulminira kako odmiče radnja filma. Od ljudi koji su bili sve jedno drugom u svetu, oni postaju ljuti protivnici i zapravo njihov stan postaje neka vrsta ratne zone. Da, i to je ono što si primetio, ovo je zapravo remake filma Denija DeVita, Rat Rouzlih. Da, neverovatno. Samo se niko ne kači niko se ne kači na luster. Nije bilo budžeta. Nema fizičkih obračuna, ali dvoje ljudi koji kao ratuju na način, ali užasno sve njihov zapravo to je onaj pozni Mihić. Mihić je veliki dramaturg i to nema bez njega. Ovo je već pozni Mihić kada on funkcioniše samo u najbazičnijim oprečnostima. Imamo dva životna principa. Lik koji tumači Vera Čukić, ona je profesorica jezika, ona švedskog. Ona ipak trudi se da bude proaktivna. Čak na hollywoodski način, da iznalazi načine da nekako tu nedostatak hrane, nedostatak ovoga nekako prebrodi. I kako da dolazimo do Dinosaurusa? I dok Marko Nikolić glumi jednog neki matematički statističar ili šta, koji je užasno ozlojeđen na sve i koji živi autistično, jako je neprijatan prema svojoj supruzi i poriče bilo šta, pa čak poriče i potrebu da izmeni svoj život u smislu da, na primjer, ne može da čita dnevne novine jer nemaju novca. On sve to poriče i drži se tog svog nekog utaborog puta, dok Vera Čukić ima tog vitalizma u sebi, da se nešto dela, da se nešto stvari. Naravno, naše simpatije su na strani lika koji tumači Vera Čukić, jer je to nešto što je pojmljivo i nekako mi koji smo to proživali imamo kao neki impuls u mozgu da su ljudi morali da budu prilično kreativni, da tu
užasnu egzistencijalnu krizu na neki način umanje, makar bilo to na mikrodnevnom nivou. I tu dolazimo do onog omiljenog podmotiva kada Vera Čukić pravi dinosauruse od, ne znam, nekih krpa, da bi ih prodavala na bulevaru, punih piljevinom, a inspirisano, to i sama kaže u filmu, to je njen lik kaže u filmu, velikim uspehom filma Stevena Spielberga, koji je u to vreme bio popularan. Tako da, to je najbizarniji deo, mada, mislim, ima neke gradacije u bizarnosti. Miki Krstović kao šef samoposluge ponaša se kao upravnik logora Banjica. Gestapos, vređa kupce. Lik koji tumači Eva Rasa, ona je samo, mislim, u toj jednoj mikrosceni, ona biva uhvaćena u krađi zrna kafe. Ona, znači, uzima po 10 zrna kafe i on kaže i posle 7 dana imaš jednu kafu. Ne. Tako da, Predrag Milinković glumi mesara koji kada nema više mesa za ostale, pitaju pa šta ćemo mi koji smo ostali bez mesa, on kaže možemo da se uhvatimo za uši, da igramo, i onda pusti na kasetašu kolo i svi prisutni zaigraju kolo u praznom supermarketu. To je zaista to je nešto što se zbija, mislim, ja sam preživao iz tih perioda, ali nigde nije se događalo, a kao hipertrofija izaziva osmeh i daje nam osnove za podsmeh. Ima svašta, ima i crnog talasa ovde, tih nekih odjeka crnog talasa i cast je vrlo zreo, da tako kažem. Mislim, ima dosta tih starijih glumaca koji su tada bili u Miša Tomić, 60-im, 70-im godinama, Mira Banjac, to duše sad ne znam koliko ona tačno tada imala godina. Mislim, sve u svemu gledano i epizodičan je dosta film, svašta se tu nešto dešava. Da bi se završio film isto jednom jako bizarnom situacijom. Naime, Vera Čukić je izašla da prodaje te svoje dinosauruse po nekoj velikoj hladnoći i oluji i ona se smrzla, znači, dok je prodavala te dinosauruse. Znači, to je onako za mene bio čak i prilično veliki šok. Ja sam ti film davno gledao, sad sam ga reprizirao i osvežio kad smo ga pogledali zajedno, ali stvarno to smrzavanje Vere Čukić, smrt Vere Čukić onako bilo baš kao wow. Da, ali nekako sve vuče ka tome. Ali vuče ka tome, jeste. Jer Mića Tomić želi da pobedi, on je bivši sudija, on se sudija i želi da pobedi u takmičenju u plesu u ovom domu penzionera. Pa onda u triatlonu. Vožnje biciklom da bi dobio kao paket hrane ili nove cipele i on je još ekstremnija varijanta od lika Vere Čukić, on čini sve da to pobedi, ali nekako ne mislim da smo mi sad toliko ekonomski relaksirani, ali zaista izaziva smeh jer je ovo zaista filmska naiva, ovo je film naivnosti, ali ne na način na koji su oni divni slikari iz Kovačica i moji mili Slovaci radili naivnu umetnost i što, na primjer, ja bih volio da jednog dana odem u Jagodinu u muzej naivni i marginalne umetnosti pa da vidim sva ta divna dela. Ne znam da će Palma da nas pusti. Da. Položit ćemo nešto. Možda ima neki test za to. Hteo sam da kažem da ne na način na koji je to, ovo je zaista filmska naiva, u tom smislu je na relaksiranosti prema tome kako se stvari rade. Znači ne u smislu čini mi se čak da je možda snimanje bilo prijatno bez obzira na te sve uslove koji su bili verovatno neuslovi u tom trenutku, ali jako bizaran film kao vremenska kapsula s jedne strane, ima dosta toga autentičnog, ali onako jedna fabrikacija, jedna čudna, bizarna. I ta muzika koja se čuje iz ofa orkestrirana, 3 čoveka svira i čuje se sve orkestar sa sve cimbalom sa sve cimbalom i timpanima i tako. Ali to je kod Šotre se posle primilo kod njega mislim u nekoj od onih serija pomjerijam kada zasvira Dragan Nikolić, čuje se Beogradska filharmonija, to nije problem, on je kao ljudski beatbox tu. Hoćemo da pređemo sada na krimi rad. Ovo je zaista preporuka, ovo je otvorena preporuka ne samo za ove kompletiste, u ovome se može uživati i mi smo imali priliku da jednog čoveka koji se smatra ozbiljnim stručnjakom za film sa ovih prostora, čovjek iz Nemačke. Inicijali BB. Čuli smo njega da mu je ovo jedan od omiljena 2 filma iz Srbije iz 90-ih. Verovatno je to ona skućena Evropa koja želi da vidi tu vrstu balkanske egzotike i onog što sad se zove misery porn. To je ovo u suštini televizijski film, ali tako? Ne, ovo je televizijski film, to jest koprodukcija radi, to je iz Beograd jedna privatna kuća. Bio je prikazan na televiziji, ali zbog manjka filmova on je bio na svim filmskim festivalima
koji se održava u tom trenutku i samim tim je stekao status i bioskopskog filma i kao takav bi bio i deo našeg nekog budućeg kritičkog vodiča o filmu 90-ih. A sada da malo pričamo o VHS filmovima. Da, i o noiru. Dva u jedan. Da, 2 u 1. Koja ćemo 2 filma sada? Dobro, ja mislim možemo ih i zajedno. Da krenemo, znači to su 2 filma Zorana Čalića, oni bi potpali u ovaj srpski trash iz tog perioda, ali naprosto zbog tog noir melanža, noir pakovanja, odvojili smo ih u ovo bizarno. A ima dosta situacije 90-ih tu, preliva se. Prvi je hronološki obračun u Kazino Kabareu, on je iz jedan kratki VHS film iz 1993. godine, znači 93. godine je bilo, nije bilo bioskopa, ali bilo je filmova. Ovo jeste išlo u bioskope inače. Zoran Čalić, da pojasnimo, reditelj uspešnih serijala, Lude godine i Žikina dinastija. 90. dočekao dosta spreman, kao nešto poput tog lika Vere Čukić. U ovom prethodnom filmu on je 90. pokušavao da radi. Mislim da u tom periodu radio 3-4 filma. 5 I tu je završio. Ovo su mu poslednje 2 filma. Poslednje 2 ili tako nekako. I ovo je, znači, obračun u Kazino Kabareu je krimi komedija, urađena u čudnoj stilizaciji kako možda srećemo u onom Kupi me Elijota, što je takođe dosta bizaran film Dejana Zečevića. To isto Mihić pisao, jel? Da, Mihić je pisao, ali ovo je ovo nije. Zoran Čalić je, mislim, sa svojim sinom pisao Draganom. I ovo je, znači, krimi komedija koja bi da referiše na klasični Hollywood 20. i 30. godina. A i nastavak je zapravo Dame koje ubija i serijala Ćao inspektore. Ćao inspektore, mada to nije rečeno, ali neki likovi su preneti tu, dok su glavni likovi izostali iz tog serijala. Pa da ne znam, Pati Živojinović nije bio slobodan. Nije bio tu, nije se javljao na fiksni telefon, izgleda tako nešto. Neka je dobro i nešto preskočiti. Čitavi pojam ovo što mi danas pričamo je lakoća sa kojom srpski glumci se prihvate uloga. Ja shvatam, mislim, ja sam mogao da radim u tom periodu, treba platiti računa, jer niko nije mogao da stavi svoj život na pauzu, ali ova dobrovoljna diskreditacija je nešto što se retko sreće u nekim svetskim okvirima. Znači, Dragan Nikolić, Bodan Ninković, oni su zapravo dva ortaka koji pokreću privatnu detektivsku agenciju. A tu je i taj kabare u kome se okupljaju lokalni kriminalci i femme fatale Silvija, koju glumi Neda Arnerić. On je taj lik preuzela od Snežane Savić iz prethodnog filma, pa su stavili na početku neku crnu periku, valjda da bi se napravila neka veza sa tim. I njen sugar daddy, zapravo veliki kingpin, koga glumi Gidra u svojoj poslednjoj zapravo ulozi pred smrt. Da. I žovijalan je onako, mislim, prilično je onako u dobroj formi Gidra. To je lepo vidjeti. Da, imaju i 3 pevačke numere na playback. Olivera Marković, Radmila Savićević glume majku i tetku lika Korleona. Što je biološki potpuno nemoguće. Neda Arnerić peva o Sole Mio u nekom disko aranžmanu na playback. Misliš da je to njen glas? Ne, nije, definitivno ne. Ja mislim da nije. A nešto slično izvodi i Dragan Nikolić. I to nekako ide svojim tokom. Ćustić je ponovo tu. Ovo je komedija zabune sa malo je slapstick u jednom trenutku na tom splavu gde dvojica glavnih aktera žive i imaju agenciju. Vidi se poster za film Marvina Leroya Mali Cezar s početka 30. godina sa Douglasom Fairbanksom i sa ovim Edwardom G. Robinsonom. I to je negde to bi negde bilo to što se tiče tog okvira. Ovaj film je malo bolje snimljen od Čalićevih filmova iz tog perioda, što možda i nije čuditi ako si ima u vidu da je film snimao Aleksandar Petković. On je čuvani filmski snimatelj, on je snimao dosta, bio direktor fotografija u dosta filmova Miša Radivojevića, u ključnim filmovima iz 80-ih Gorana Paskaljevića. Đorđe Kadijević je snimao i seriju Vuk Karadžić, sarađivao je sa Kokanom Rakoncem, Mićem Popovićem i evo negde 90-ih je snimao to što je mogao. Nadam se mu to nije bilo poslednje. Pa nisam siguran, ali eto, to je to. Muziku je radio Lazar Istovski, to je komedija zabune, dosta
kako kažemo, ajde ti si rekao žovijalno je sve to, ali dosta vulgarna, Yes, sa mnogo psovki, što je bio kao prepostavljeni, da se prepostavljao ukus publike, da to publika zapravo baš to želi da vidi, da uživa. Dinamično je kako i ne bi bilo za 80 minuta. A boga mi ima i patuljak. Reči, da. Ima patuljak, ja nisam sigurna da li je to onaj patuljak koji je džuskao 20 godina kasnije u spotu Jelena Tomašević. Bilo bi čudno da jeste. Ali ima i mitraljskih obračuna i ne znam, raznih nekih nešto, eksplozija. Da bude navedeno da gobi Nebojša Milovanović, ja ga nisam video, da li je to neki drugi Nebojša Milovanović ili možda u onoj sceni u klubu kada dođe do sukoba. Uglavnom da, ovo je jako čudno jer kao Zoran Čalić, ne znam da li to ljudi znaju, on je bio koreitelj ovog filma koji je u bivšoj Jugoslaviji Skelebeg ili kako se to već zvalo, Kirk Douglas režirao. I kao tada student na jednom od ranijih filmova njemu je pomagao Francis Ford Coppola. Ali eto, on je završio u ovoj teškoj estradi i ovo je film tog nekog nekog okvira i dobro je, mislim, ovako to je zabavno, ovako to je, mislim, ima soka. Loš je film, ali je zabavan i to je iz odredi toliko loše da je možda nekome ili u nekom trenutku i za nešto dobro. Ima dragih glumaca u tom filmu, tako da je to malo isto olakšava stvar. Ja volim da vidim Gidru, Radmilu Savićević, Oliveru Marković, mislim Gagu Nikolića, tako da oni uvek imaju taj nivo neki. Nerić takođe. Da. Ali nije trebalo da peva, to ne. I da se nadovežemo onda na poslednji film u ovom nizu. Da, to je Doviđenja u Čikagu iz 96. takođe Zoran Čalić, ponovo noir. Recimo noir iz života ovih dva policajca dva detektiva koji su tu negde napustili državni posao i otvorili detektivsku agenciju. Oni počinju oni dospevaju, upadaju u neku mrežu koju vodi Lidija Vukićević, koja želi da opljačka svog bogatog finansijera, Ivan Bekjarev, muža. Ona kaže da je to 7. muž. Ivan Bekjarev glumi vlasnika nečega što se zove Mafiment banka. Što je Mafiment. Oni koji znaju engleski i znaju slang, ako znaju šta znači maf, ili po srpski muf, bit će veoma zanimljivo šta je bio zalog koji se davao u toj banci. Kaže da je to najbolje čuvana banka, jer kada odnesete novac od nju ne možete više nikada ga podignete. To je očigledna referenca na Jugoskandinavije, Dafiment, ali Mafiment, znači da ne bude zabune. Film je u tom ključu rađen. U tom ključu je rađen i to je onaj VHS 90-ih relaksirani. Cvrči. Plastika, to je isto Aleksandar Pet koji je snimio koliko je mogao. Taj film, na primjer, ima zanimljivo otvaranje. Vidi se gotovo prazan Brankov most i neki nasumični čovek stoji. I ne znamo da li on slučajno upao kadra u nje, zapravo čuva Dragana Nikolića koji šibicari na stepenicama onim pored Brankovog mosta, on čuva stražu zapravo, što je dosta dobro jer tu ima onaj slajd kada se jednog lika prelazimo na drugi. A ne, to je iz onog prethodnog filma. To je iz prethodnog filma, meni sad se to izvežao. Ali to je dobra stvar zbog ovoga što sam ja htio da sad kažem, zbog ove poente, tu možemo da zatvorimo. Zanimljivo je da je muziku radio Vladimir Petričević, brat Suzane Petričević i njih dvoje su imali Modesty Blaze. Da. Tako da ima neke ambicije u zvučnom da se uradi malo kao drugačija muzika koja bi možda podcrtala to noir u tom filmu. Ja smijem da kažem moje omiljene momente u filmu. Hajde. Jel smijem? Ajde. Omiljeni momenti, znači jeste Goca Bjelica, Gordana Bjelica, koja glumi kao seksi sekretaricu. Da, mislim da je Kiki ili tako nešto. Tako nešto u detektivskoj agenciji. On ima tu scenu kada ide sa mitraljezom i obračunava se sa kriminalcima. To je dosta jako onako uređeno. Da, ima i neki super trenutak pucanje po ljudima, kao da ali nema krvi. Nema krvi. Nisu imali sa krvi. Nema krvi, pucaju jedni u druge, padaju mrtvi, ali nema, više onako kao bang bang, da. I Simić u Dregu. To je apsolutno genijalno. Ali ajde, istini za volju, Nikola Simić je često u Dregu, tako često je bio u Dregu, mislim u krajnjem slučaju
To može da se posmatra kao referenca na onu epizodu Branislava Zaremskog iz Davitelj protiv Davitelja, tako? Gde ona odlazi u drag pa nastrada. A i zbog ovog... Nije on bio u dragu tu. Branislav Zaremski bio. Aha, a on mu je da. nadređeni. Da. On mu je nadređeni, da. A I dobro, ali mislim... Da. Ali ovde ima komika u našim komedijama se vrlo često u tom... Deo se zbiva u hotelu Imperial da čujemo da se okupljaju stare droce i kada je vidi tu jednu od tih stare droca, to je Nikola Simić u dregu, znači Ivan Bekjarev, mislim da to kaže, izgovori... Ivan Bekjarev, da. I kaže usmrdelo konzervos. Usmrđena konzerva, ali hoće seks sa njom. Tako da, ipak hoće seks. Da, ipak hoće seks. A i Nikola Simić hoće, to je sliko i tumači. Da, tako da tu ima i scena zavođenja, tako da je ovo definitivno najenergičniji od ovih filmova, ali ja sam hteo na konto onoga od malo pre da kažem da ovde možemo da pričamo o multiuniverzumu kakav sada znamo iz Marvela, gde se prelivaju likovi. Ovo je formalno, pošto obračun u Casino Cabareu nije naveden tako, ovo je formalno 5. deo serijala Ćao inspektore, tu su filmovi Ćao inspektore, vampiri su među nama, svemirci su krivi za sve, mnogo volim onu pesmu Borisa Bizetića, tako, dama koja ubija i ovo bi bio 5 ili ajde 6, ako uguramo i ovo. Sad, možda su autori ovog filma mislili da ti filmovi koji su bili silno izrabljeni na VHS-u u tom periodu, silno gledani, da su svi zaboravili da je lik partnera, policajca partnera koji Bati Ženić je tumačio Bora Stjepanović, je tako? Ko je to mogu da zaboravi? Tako da u ovom filmu Nikola Simić igra Bora očigledno nije bio Pajko i dostupan. Boki, da. A Nikola Simić je imao zanimljivu transformaciju u ovom serijalu. U Ćao inspektoru on glumi Mikija, to je onaj gej koji je važna karika u onoj operaciji Vazelin, međunarodnoj gej udruženju. Ali on je glumio Svemirca glavnog u filmu Svemirci su krivi za sve i doktora Švarca u Vampiri su među nama, da bi sada avansovao u partnera ovog Bate Živonića, a da Bata Živonić ne primećuje da to nije ista osoba i da je to neko koga je 4-5 puta ga je ganjao do sada da ga eliminiše, ali sada su se udružili, a likovi se zovu isto. Petar Božović se pravi da nije primetio da je njegov lik u prethodnim delovima tumačio kao Angelovski i on se naprosto iselio iz Donjeg Milanovca u Beograda. Ja mislim da ti previše logike sad tražiš toj čitavoj priči. Ovdje je puno logike i nema, ljudi su radili koliko su mogli i šta su mogli očigledno u tim datim uslovima. Da. I ovo je onako jedna, pa mislim, do izvesne mere pitka, ali vrlo nevešta krimi komedija u kojima svega i svačega. Vrlo noir i Lidija Vukičević u jednoj od svojih najboljih uloga kao noir dama par excellence. Mojih najboljih, mojih rekao ili? Svojih? Svojih. Aha, jesam čuo mojih. Tvojih, pa nisi ti Lidija. Da bi Lidija ipak lutalica pod jedan. Dobro, ali ovo je onako baš, mislim, jak noir lik. Ono Barbara Stanwyck da je pozavidi otprilike. Šalim se, naravno. Ali Lidija je tu izvukla koliko je mogla, mada i ona, naravno, žena ograničenog tog nekog glumačkog dijapazona. Da, ovo je zaista bio uživanje. Mi smo ova 4 filma pogledali. Ja sam uživao gledajući 3 od 4. Jevreji dolaze, trebalo je to ali istrpeti. uklopilo se u to da... Znači, meni još nije bilo dobro dok smo gledali. Mimo tog mainstreama glavnog toka 90-ih, da podsjetimo ljude da su postojali filmovi koji su zboka pokušavali nešto drugačije. Ova 4 filma koji kogod bili podeljeni na ta 2 pola, mrtvo ozbiljni i posprdni, imaju zajedničko ovo što smo istakli, da su jako, jako bizarni i da smo videli da postoji neka tačka, mikro tačkica u univerzumu gde mogu da se studare Zdravko Šotra i Steven Spielberg. Bio je ovo Filmoholik. Gledajte nas.